Алейкум ассалам. Канунсыз мемори тутукламалар Кырым татар сойқырымынан бір чешіті. Ахмеждітнің Ишғаджи махкемесі 28 Кырым татарыны санки дерсін жемаат низамыны бозғанларында қабатлап жезаландырды. Оларның эпысы кечелнері Жанкой районында канунсыз же тутулған ватандашларымыздың махкемесіне дестек етмек үшін келгенлері себебінден тутулды. Топланған ватандашлар yolda sadece mahkeme kararını bekleyediler. Ишғаджилер оларны ерлі insanlarga keder etkenlerinde suçladı. Fakat nasıl şekilde keder etkenlerine dair hiçbir isbat ve delil takdim etmediler. Сегодня продолжение вот этих вот репрессий и вот такого отношения к крымским татарам. Именно крымским татарам в протоколах так и прописывают, что крымские татары пришли там поддерживать лиц крымско-татарской национальности. Мне это вообще напомнило старый протокол еще Советского Союза, узбекистанский и крымский тоже конца 70-х годов, когда вот именно так писали, что сборище крымских татар и так далее. Вот одна калька преследования народа. Tutulganlar sırasında sakatlığı olgan Ruslan Umerovге 20.000 para cezası hukumu çıkarıldı. Kalgan 27 Kırım tatarını 10-15 günlük hapishanege kapattılar. Olar sırasında Kırım birdeyimliginin 2 jurnalisti de var. İşgalciler yaşlı olgan insanlarga bile kulak asmadı. Misal olarak Midat Jalilov'nın bir böbregi yoktur. Enver Kurtnezerov'nın sırtının problemleri mevcut. Kazim Ablelimov'nı ise babasının cenazesi olganına bakmadan bile yollamadılar. Мы помним, как это было при Советском Союзе, когда вокруг судов рыли рвы, чтобы люди не подходили, даже к окнам не смотрели. Людей также арестовывали. И сегодня мы практически видим то же самое, что властей нервирует лишь только то, что люди приходят и просто молча стоят, выражая свою поддержку. İşğalcı hüveyçilerinin korkutularına bakmadan mahkeme oturuşuna birçok pervasız olmagan insanlar toplaştı. Onların episi semiddeşlerini laqayt kalmamağa ve işğalcilerinin baskılarına karşılık göstermege çağırdı. Aytkanlarına göre hiçbir memori davalar ya da para cezaları onlarını korkutmay. Такое это не новое для нас и для нашего народа, поэтому как мы проходили до, так мы пройдем все эти испытания вместе, дружно, друг за друга, борясь, помогая друг другу, не оставляя друг друга. Поэтому все козни, которые они строят против нас, даст Аллах и сработают во благо нам и не во благо им. İşğalcı mahkeme binaları yanında kütlevi yakalamalar ilk kere olmay. Rus işğalcıları bu gibi baskılarını da 2011 senesi birçok vatandaşlarının Ahmedjit'nin FSB idareciliği yanında toplaşkanında gerçekleştirdi. O vakit insanlar tutulgan Nariman Celal ve Asanov kardeşlerini desteklemek için gelgenidiler. Neticede 40 insan tutuldu. Sonra ise onlarga para ve hapis cezaları çıkarılgan edi. Böylece Rus işğalcıları Kırım tatarlarının kanunsuzca tutulgan vatandaşlarına destek etmesini toxtatmağa tırışam. Bahmut ve Marinka taraflarında Rus işgalcileri Ukrayna müdafası tarafından yok edilmeye devam etti. Şarkı Jebe'nin 11 yöngelişinde Ukrayna askerleri düşmanını toxtatıp oldu. Ukrayna baş tabında Rus işgalcilerinin Donetsk vilayetini zapt etmek niyetlerinden vazgeçmegenini kaydettiler. Ukrayna işgalcilerinin top atışları aviatsiyasına bakmadan bu vilayetinin 3 en mühim noktası olan Avdiivka, Bahmut, Vuhledar ve Marinka şehirlerini savuna. Ukrayna silahlı kuvvetleri Ruslarının harbi bazılarını ve yedek güçlerini yok etti. Наша авіація протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження противника, а також удар по позиції його зенітно-ракетного комплексу. Крім того, збито 3 ворожих розвідувальних БПЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 4 пункти управління, район зосередження живої сили противника, 2 райони зосередження артилерії, склад боєприпасів та 2 інших важливих ворожих об'єкта.
Ишгалжилернің сады қолы Сыджахел алтына тұшты. Озыны Хырым татар милли медени мұхтариет башы деп илян еткен иханетчі Эйваз Умеровны училлы хаписханеге хапаттылар. Кефенің ерлі Ишгалжи махкемесі оны вазифелерні қабарттығы үшін сучлы оларақ таныды. Ашылған даваға көре 2019 сенесі о вақыт судах ерлі елбашчысының муавин олған Эйваз Умеров чоплік қопқалары үшін харач топлап бір чалышқанны думпуслеген. Мешіс рейсі Рифа Чубаровның айтқанына көре ишғал етілген үкімет иханетчіге бойлеже еріні костерді. Хазяї терплять манкурта, поки він їм служить беззаперечно, виконуючи найпідліші їхні накази. Але як тільки манкурт хоча б на йоту ослуховується своїх хазяїв, ті негайно вказують йому на його справжнє місце – біля параші. Дорти левелсі бір хадемні думпуслегені үшін Эйваз Умеровның шымды аписханеге қапытылғанның эсас себебі бұл олмамалы. Бұл ихтимал кечкен сене дегер иханетчі Хырымның созды елбашчысының муавины Эрвин Мусаевнен кірішкені хавғасы себебіндендір. О вақыт екі иханетчі Русия идарежілігіні да чоқ ким севгені себебінден қавғалашты. Умеров Мусаевның нази олғаныны ве Украинаның қайта жағыны беклегеніні айтты. Бұл себептен 5-ші колонаны болып думпуслеген ве жазаландырған. Мусаев есе Русияның ақиқи ватан первер олғаныны қайдетіп қабатлавларны редетті. О вақыт Эйваз Умеровның евінде тынтув біле кечірген еділер. Умеров Хырымның ишғаджи муфтисі Эмирали Аблаевны Ахмеджитте Джума жами құрылышы черчевесінде керчеклештірген қабырыжылықта ве пара қырсызлығында қабатлап чешті мейданларда буақта білдірді. О вақыт ишғаджи үкімет атта озыны ақламаға мечбур қалды. Күрінішке көре Эйваз Умеровге не ишгалжилеріні мақтағаны, не де Украинада Русияның япқан жинайетлеріні дестеклегені ярдым етіп оламады. Ишгалжилерінің тарафына кечіп, қанунсы жакереш тапып чықарайды. Хырымның прокуратурасы ишгалжилерінің тарафына кечкен Сабық регионал Владислав Шмельковға қабатлавлар сеслендірді. Русияге бойын эггені себебінден ишгалжилер оны Балаклава Джевхер идарежілігінде кереч тапып чықарма суалері бойынша месулетлі оларақ тайынледі. Ишгалжилер Шмельковны Хырым бақча заводында рейс мертебелеріне лайық көреді. Сөз сырасы Шмельков енді девлет иханеті маддесі бойынша қыдырылмақта. Қырым ишгалден құртарылғанынан соңра есе да керіч жевхерлеріні қырсызлағаны үшін 8 ел апис жазасына махкум етіле біле. До того ж, видобуток корисних копалин здійснювався із застосуванням спеціальної техніки за допомогою вибухів, що може спричинити негативний вплив довколишньому середовищу. У такий спосіб він забезпечив та сприяв незаконному видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, не маючи при цьому жодних відповідних дозволів. Қырым алтынының ақыбеті 15 сентябрьде белгіленecek. О вақыт Фелеменкнің юқары махкемесі Қырым музейлерінің шикаyetlеріні көзден кешіріп сонки қарарына сеслендірejek. Ишгалжи музей дәрежелері да 2 ел evvelsi Амстердам махкемесінің бүтін алтынларını Украинаға теслим етілмесі қарарыны шикayet ете. Ишгалжилер шикayet давасынен махкемені uzatmaға тырыша. Bunun için Таврида Меркези музейі, Бахчисарай тарихи медени меркезі ве Херсонес Таврийский милли қорығы Фелеменк махкемесіне мұражат еттілер. Украина адвокатлары қайд еткеніне көре, бұтын инстанцияларда махкеме Украинаның тарафында еді. Бұл себептен қарарының денішежегіне пекіні анмайлар. Малюм олғаны кебі сөз 9 жылдан берлі Фелеменкте бұлынған Украина фондының 565 экспонаты ақта кетті. Эксретнен бұл 10 миллионлық евро фиятында алетлердір коллекцияны да ишгалден евел четелге чықарған еділер.